Lah, kasi anak aku matin tudak kana jampang nga. Mama kindo, takara, patama padi. Dahil kumapadi ka na. Muda ni karian rimu. Di Marcona. Melo kasi bicara ka. Wadi kasi bicara tau. Wadi satu telpo ko iya video call. Iya pale. Tajamnya. Ulo jolo. Pak dito ko telepon jolo. Ko acting moro HP naron rikuro. Untuk ibu telepon ini. Oh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini deh. Oh, iya. Apa ki? Anu je yamma. Karaling ya pamadani. Ay, sigurado kaya. Iya, namun sinampai kasi bicara tumat video call ki. Ay, pura pito. Ay, niya jama-jama kuliah harus kuselesaikan ni. Mula birani saja mamu ni yamma melo manu. Bicara. Nandito nasuro ko lumay. Ay, ayun lang ka dyan maripalada ka na. Ayaw, sapay ko dalaga kesempatan mo. Kung mula birani repam. Okay. Ang kato pa maggangwang kariberkas mo na yung sulasiga na. Nabirantong sa iripana na mabicara tumatuan na. Napag ko sa aruntuan akwaro. Diwa to nga siya. Apong kupudan kasi amma apilalang ini. Apa-apa di ko na jolo ay. Kuano mo riya supaya di sinamas sinyawana. Apong pa si kupudan yung ma ako ni. Pamilula dati kasi mabicara si bawa. Anak-anak. Patumak danila dato. Ay, doy, pumpay kupaw. Ay, doy. Ay, ka na, murtaro mamakbali. Kubali patuwa mo Kada ka na, maka ay, di na aktif nomoro na, tasili kapang. Ay, taro, merok po dakwaro. Ay. Andro, minahe. Naku mabicara. Ay, Indo. Di na aktif pa pena, nasili kapang nomoro na. Nahalala. Muda nila dapo ka na. Apa sa kuga o kang Indo? Muda nila daga na. Nasaligan. Sabara ko sa. Labira mo sa didigaga simpulolo kukwero. Napan rasa-rasa kasi ito matuay. Lama bicara kije. Dito nasuro ko lumay.